Yes, twongeye tubashimira uburyo mudahwema gukurikirana iyi channel yacu, kandi natwe dukomeza gukora uko dushoboye kose kugira ngo dukomeze kubana namwe aho muri hose. Tugira ngo rero tubifurize kugira impagarike n'ubugingo no gukomeza gushikama no gukora ibyo dushoboye kose kugira ngo dukomeze kurwanya iki cyorezo cya coronavirus. Akanya rero tugarutse tubazaniye inkuru yihutirwa tumaze kubona ku binyamakuru byinshi. Turagira ngo rero tuyibasangize. Ni inkuru y'igitero cyangwa yo kurasana hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ukurikije uko ibinyamakuru bindi biri kugenda bivuga, hari nka radiyo yitwa Iteme ikoreshwa na Jean Paul Turayishimye, hari n'indi YouTube channel yindi yitwa Ifomo. Twabonye bavuga kuri iyi nkuru y'iki gitero cyabaye, ariko urebye no kuri Twitter y'ingabo z'u Rwanda hariho itangazo babyemeje, ukareba no ku kinyamakuru kivuga ibyo leta y'u Rwanda ishaka cyitwa igihe.com, nacyo cyashyizeho iyi nkuru uyu munsi ahagana mu masaa 5 z'amanywa. Turi kugira ngo rero nkatwe tubabwire icyo dutekereza cyangwa uko tubibona. Mbere na mbere reka tubanze tubabwire uko biteye. Icyabaye ni uko ingabo z'u Rwanda zarashe ku basirikare cyangwa ku birindiro by'ingabo z'u Burundi zinyuze mu kiyaga cya Rweru kiri mu Bugesera gihana imbibi n'u Rwanda n'u Burundi. Hari ibintu rero byinshi byihishe inyuma y'iki gitero, ariko rero nk'uko twabyumvise cyangwa nk'uko abantu batohoza amakuru yacu batubwiye, igitero bafashe ubwato baragenda barasa ku ngabo z'u Burundi aho zari ziri. Ingabo z'u Burundi nazo basanga ziteguye, nazo zibarasaho zitobagura ubwato bw'u Rwanda. Uyu urebye kuri Ijwi rya Amerika, u Burundi bwo bwemeza ko bwahatakarije umusirikare umwe, ariko iyo urebye ku byo u Rwanda rwatangaje rwo ruvuga ko nta musirikare n'umwe w'u Rwanda wabuze ubuzima. Ahantu mbashyire point d'interrogation, kubera ko ibyo nibyo turi gushaka gutohoza, nibyo turi gushaka gukurikirana muri iyi minsi ngo tubamenyere koko niba abasirikare b'u Rwanda nta n'umwe wahasize ubuzima. Ibyo nibyo dushaka kuzababwira ku nkuru ikurikiraho. Ukurikije rero Jean Paul Turayishimye n'Ivomo TV uko babivugaga, bavuga ko abasirikare b'u Rwanda bagiye bafata ubwato banyura mu kiyaga cya Rweru batera u Burundi bashaka kubarasa. Nkeka ko bashaka kugira ngo barebe uko ingabo z'u Burundi zimeze, imbaraga zazo, cyangwa se ikindi gikomeye cyane barashaka gusabota amatora y'i Burundi. Kubera iki? Kubera ko u Rwanda, reka tuvuge, abenshi bakunda kuvuga ngo u Rwanda, kandi si u Rwanda rero, kuko dufata u Rwanda tukarugereranya na Kagame ku giti cye. Kagame mu nyungu ze ntabwo ashaka ko amatora y'i Burundi aba, ngo habeho transition kugira ngo bahererekanye ubutegetsi mu mahoro. Niyo mpamvu Kagame yakoze iki kintu. Ntabwo rero
twebwe tubishidikanyaho ko u Rwanda rwateye u Burundi. Baravuga ngo agati kazagutera amabyi ukanera inkubirane. Amusore, uwo ni umugani w'ikinyarwanda, ntabwo ari njyewe uvuze. Kandi ngo umanika agati wicaye, wajya kukamanura ugahagarara. So ibi rero u Rwanda rushobora kuba ruri gukora mu gihe u Rwanda ubwarwo rufite abaturage bashonje kugeza ubwo bagera ku rugero rwo kuba hari abantu bashobora gufata abandi bakabarya kubera gusonza. Ni ikibazo gikomeye. Reka rero tubanze dusesengure iyi nkuru yabonetse kuri Twitter y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. N'ibi ngibi igihe cyanditse hano baravuga ngo ku gihe iyo nkuru iravuga ngo abasirikare b'u Rwanda n'u Burundi bakozanyijeho ku kiyaga cya Rweru. Bavuga ko ingabo z'u Rwanda n'iz'u Burundi zarasanye biturutse ku bwato bw'abarobyi bavogereye umupaka w'u Rwanda, barenga aho bakagombye kuba bakorera, baza mu gice cy'u Rwanda. None ubwo bageze mu gice cy'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zigenda zigiye kubasubizayo, zishaka kugira ngo basubireyo, ngo noneho ingabo z'u Burundi zihita zirasa ku z'u Rwanda ngo kugira ngo bataza kujyana abo bantu b'abarobyi bari barimo birobera. U Rwanda niko ruri kuvuga, ariko ntabwo ari byo. Ibi ngibi ni byo nyine bashaka ko abanyarwanda bamenya, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko u Rwanda nirwo rwateye u Burundi ku mpamvu izo tumaze kuvuga haruguru, yuko Kagame adashaka ko amatora yo mu Burundi aba mu mutuzo cyangwa ku mahoro. Iki kiyaga rero, ikintu gitangaje ni uko iki kiyaga cya Rweru gifite amateka akomeye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kubera ko muri 2014 muri iki kiyaga habonetsemo imirambo myinshi isaga 40 cyangwa hejuru yayo. Ibinyamakuru bimwe byavuga 40, abandi bakavuga isaga 60 yabonetse muri icyo kiyaga. N'ubundi avuga ko yari yakorewe iyicarubozo, iri kureremba hejuru y'ayo mazi, iziritse mu imifuka. Polisi y'u Rwanda ukurikije uko ikihe kiri kubivuga, ngo yakoze iperereza isanga iyo mirambo atari iyabo, ariko abarundi nabo bajyaga bavuga ko iyo mirambo ari y'u Rwanda. Harimo n'aho basanzemo ibyangombwa by'umuntu wo mu majyaruguru, ariko u Rwanda rukabihakana. So icyo rero ni uko kuko igihe kiri kubivuga ni nako Twitter y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda barimo babivuga. Bari kuvuga ko batewe cyangwa barashweho n'abasirikare b'abarundi biturutse ku barobyi barimo baroba, barenga umupaka wabo basatira u Rwanda. Abanyarwanda bagenda bagiye kubabuza, abarundi babarasaho, nuko n'abanyarwanda barasa ku barundi, hapfamo umusirikare umwe w'i Burundi. Ariko mu Rwanda ngo nta muntu umwe wapfuyemo, ariko mu kiganiro gikurikiraho twebwe turaza kubabwira uko biteye neza n'umubare w'abasirikare b'u Rwanda bashobora kuba baguye aho ngaho. Noneho rero reka twikorere analize yacu. Iki gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira ku wa gatandatu, kandi ku wa gatandatu niho Kagame yayoboye inama y'abaofisiye bakuru b'igihugu yabereye i Gako. Iyi nama ihise ikonfirima ko Kagame yateye u Burundi koko, kubera ko mu
mu mateka ya Kagame cyangwa ukuntu Kagame ateye, iyo yakoze ikintu byanze bikunze agomba kugira ate, agomba gushaka aho ahurira n'abantu kugira ngo yigambe cyangwa abirarireho. Urugero rwa hafi ni igihe yicaga Kizito, uwo munsi agahita akoresha inama. Igihe yicaga Patrick Karegeya nabwo nyuma yaho yahise ajya mu rusengero ajya kubyigamba. Ibi ni ibintu bisanzwe ko iyo Kagame amaze gukora ikintu kidasanzwe ashaka cyangwa agishyira neza hafi y'igihe ari bubonanire n'abayobozi bakuru cyangwa ingabo z'u Rwanda, kugira ngo yirate ibigwi ibyo aba amaze gukora, cyangwa no kugira ngo ajijishe abantu no gukaruma abashobora kuba baba batabyumva kimwe nawe. Nuko rero ayo niyo makuru twari dushaka kugira ngo tubagezeho, tugira ngo mukomeze gukora subscribe, mukore share, kandi abafite andi makuru atandukanye nayo cyangwa yo kuzuza aya ngaya nabo batushyira muri komenti kugira ngo dukomeze kubana kandi dukora ibyo mushaka. Turabashimiye rero kuba mwakomeje gukurikirana channel yacu, turi kugira ngo mukomeze kuba amahoro kandi Nyagasani akomeze kubarinda muri iyi minsi mibi ya coronavirus. Murakoze.